maka dai napai andrewe jadi yana tu ampai kullu lahmin nabati min haramin panaru auladin sininna anu harange tamai lalana watange laloko tigarroe api neraka pepacing na ya komandre andre harata lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania de diterima sampajana lolo padongan apa taplo sona pataplo nina magan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra waja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kami muliakan Alina Tomolabita, Bapak Camat, Bapak Lurah beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak dari Babinsa dan seluruh hadirin wal hadirat, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus lagi kepada panitia pelaksana dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Alhamdulillah, syukur ruki maraja nasabah pamase dan niaka masih simatana pong Allah Ta'ala angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalana yon roma barakae si kira-kira akatan dan niya minasa untuk peringat isi di acara yang dari itu peringatan perjalanan spiritual alina malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magina tomakada perjalanan spiritual nasabah puncak dari semua ibadah sebenarnya ada pada sholat. Sininna Nabi angkai nautusu pong Allah Ta'ala angka manang paka kesayaling berupa ibadah akan tetapi ia roba kasiwengi nasurongi pong Allah Ta'ala lauri atanna menjadi laleng untuk sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala hanya sholat. Nah sebab ia ku ibadah selain sholat semua pakai perantara, tapi nareko sampajang demi metogaga. Makanya sininna ibadah nasurong pong Allah Ta'ala ia komelo ki mencaji rahasia namun malaikat edetonis sangi kuncinya adalah ikhlas. Tapi ia komelo ki sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala sampajang. Ia komelo ki mangkalingai ada adanna pong Allah Ta'ala mengaji. Ia komelo ki merasakan kehadiran Allah tapakkur ki. Jadi madupa-dupa molalong. Akan tetapi pura nataliti tau padrita maka da sinin na pakasiwiang nasurongnya pong Allah Ta'ala angka ya sepadong angka perintah haji, angka perintah puasa, angka perintah zakka wasidakka nasabaya tu ibadah angka mana turunanna. Haji wajib, sunnahnya umrah. Sempajang wajib 5 waktu, sunnahnya angka sempajang sunnah. Puasa angka wajib puasa Ramadan, sunnahnya Senin Kamis. Kemudian sempajang makotoro, syahadah wajib, turunannya sholawat. Jadi yeri di magala maksane ko pas perintah zakka
melo ki tambah sakat tadi na cocok sabab anu bihitungan mutlak asidah kaki. Jadi ya tahu makanya itu di padawai makadami ayat uda'u ila sabili rabbika denah kada uda'u ila rabbika maka dia uda'u ila sabili rabbika ajaklah ke jalan Tuhanmu eke kami tolah pasti dah kata melo tolah lokupong Allah Ta'ala janji puasa ta melo tolah lokupong Allah Ta'ala janji umrah tak melo tolah lokupong Allah Ta'ala bisa sampajangnya melo tolah lokupong Allah Ta'ala bisa mapedece loko padatta rupata untuk ketemu dengan Allah bisa. Jadi dia tu aja tak kada ai dega ga yawa di wasidakang ustaz aja na pasidakah itu lalu kupong Allah Ta'ala puasa sunnah itu lah ya ko makada namo puasa dia itu ule sampai ja sunnah itu lah ya ko demo patule sikiri itu lah makada dia ule ko sikiri eta pakoro ina to lah dega ga baca ingerra bami kekurangan aga salahku biasa aga dosaku napi marasa macawi kupong Allah Ta'ala napa masasakale tau make tu dah sijang na tak dunu-dunu matana na ko apa sesakale itu lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi di menikah kami tolak. Nah sebab dia tu na yang mana nanti ku suruh masih dekat dia, pak angkat tamu seke. Iya. Jadi nama dia kaget kau. Iya. Jadi engkau tahu dia kau suruh nasa idi lagi kekurangan mana kata wemelo ya le. Engkau nasa karuya atau kasiasi nasa dani aja tau kasiasi ro tau makutumi. Yang tak kau sama kau tu. Dia nasa nak kasiasi ro makutumi cia memang jama. Tanya urusat tayar ro makutun nade na makutu yang jelas nade ka warang paran atau kasiasi sana. Dia nak kada nabita aja mesti dah kai tau kutu. Maka dah me tau kasiasi ya ko makutu nak kasiasi le na to atu. Tapi kedudukan na sabar ini sudah kai. Makiro. Jadi makanya upasangi. Kemudian nak corona alena ketua panitia tak makada nigi bangun masigi okolino ibangun ngingka manasang corona ko suruga. Upoda memang ya tu tok bangun masigi dia tu gaja minan na tam suruga. Degaga maka dan kata bangun masigi ang kajaminan ko suruga degaga. Ijami mi ang kabolana deni jami tama. Iya. Pak maka dan memang tu mi hadis saya mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigi okolino karena pong Allah Ta'ala maka dia pong Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi ta maka dah ibangungan istana okilalan na suruga dan akala nabi tatami suruga. Maka dah mi aki borang boleh ko dia mau sampai jadi utama. Kamu kira? Nah, jadi mesti lurus saja loh. Maka kamaki magala nama sumba kana rotak kana bola ko hitam nak de angka bami bolamu dia utama. Tapi melo kita masuru ke si bawa nabi ta. Ya ko melo kita masuru ke si bawa nabi ta cawe na pada mi pak jallo isi beda tu 5 anak yatim piatu tapi arah. Anak yatim, siapa yang memelihara anak yatim kata Nabi, maka dia bersamaku di surga seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi menyama sapa ba wanita kasiasi beli bola tata suruh masih sekolah ni di mongkosoki masa mana dia na jalloki matu tamu surga. Pak ya kona tami suruh jalloki baki tangga. Dali mau kena pasalama ki ka makira. Jadi ia minawa di pasalama ki anak rohani ko maka apalai. Ina ka pelakoran nama kanja mo hafalan nama kanja akidan insyaallah. Wadi kinagat tangi di tomotonna. Tapi ia ko anak makun ya punai 2 atau telu na pasampajang namo dia nak pelakoran dia nagis pinaraka indo ambon. Ya tahu jaminan Nabi tak. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Tapi makun ini tanya anak rohani. Jadi dia rohani anak tersabaran ni. Atun rutoto ni jolo. Apa dia pakai jaminan rohani be? Yana tu ampai Nabi tabilau dong untuk supaya umatnya kala di akhir zaman itu lebih banyak perempuan. Terbukti ni makoko. Indonesia sudah 1:7. Si di arwani pi itu makunrai. Makanya kong ka pengajian ngangka Islami ramakoe na patabari si merwani na 20 bari si makunrai jamu taheran. Mega mematoni makunrai. Ya tona roman ci tantangan makokoe. Na sabak megana na makunrai nang kato tulasan na makunrai di akhir zaman apa pure tane ko nabi ta malaikat Jibril tanai maka da edena gamure walau kolino Jibril maka da rewa mo pak matu di akhir zaman untuk legai siri na makunrai
Iya nalaga na siri na makun raya masolan itu macawe itu kamalino tapi dia to na makada macawe padi di makada dua ngaso mani de wa angka ululu ngoko dalelewe iya mina macawe lada to nga kamalino ko angka dua lo kolo tading nomor si di bembe yang kedua sapi iya na de nagaga yo lo kolo macawe lada itu kamalino de mematona tu na restu itu okolino salamang kamu pa bembe si babe sapi nga jamo to maselang de to patu namiga mo pa makuko ato maga na ikan na tau magire bembe asoso na siyaga mi anak na bembe maga choki de nang kanagire itay na mayroon maga bembe nanan reta soso na de na paja aguro nga mi matiro jadi nang kamu pa bembe kumo pa tu pa bulu bembe aja mo ta maselo tada macawe ka malino de to patu tanra-tanra na itu membela mo perjalanan makanya tapi tapasadi eleta angkat manakah panitia jadikan momentum Isra Mi'raj untuk lebih mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Tabi milo adampa ngala biriolo iya milau yoko panitia supaya tudang macaramah nasaba istirahat kasa di tudang milo adampa ngako tomotoku ya manang dengan para tamu undangan biasanya tetunga macaramah tapi saya minta untuk duduk nasaba si taru-taru mau bacaraku jadi iya lagi panitia tahun dulu na hubungi kak jadi satu-satunya jadwal koko sengkang ekotomi itu pun saya dari Pangkal Pinang jadi sekitar bulan insyaallah saya ke Makassar sebentar lagi jadi milau tulunga tak dampaki Kak Maraja nasabak dia tetong dia na dia hargai ki tapi angka mato pasan naguru tak maka kalau ada ilmu-ilmu hakikat melo ipalapa makanya tu nak aku tetudang itu jadi saya biasa minta untuk duduk akhir-akhir ini minta seandainya bukan wasiat naguru tak tatomo Kak macaramah itu kemudian jadi iya sitongannya sampajangnya jolo apa iya je pokok apa iya konabita mi curi pa dalam masalah agama ina dega gaurusan na deno ko sampajange mon rupa bungan liwa itakona nabita ya sampajange ala pak burah maka dai sahabat ya komite nabita mitala da sampajan ya tu matanam mas sampaja ya tu meteroko ya tu metasuju malampe bacaan ya ko matakola dai iya nama takola dan nabita pole malalang ina makai hanya mas sampajana yo pwede si balika manikapa di iya na tumare pananap paniha tuma pito mani mapudong ka naman yun nasa tumatay riolo no? Si salami matoy makuye iya ko angka tau malak da ipoji na to situ dangang dua jangi situ dangang pada saat di kuci nampak mi iya ko kalolo na pacan ringan na salat day iya na sidape canrin na de na saat dingang itu dawe tate 10 sidi ni mako agar makule mbak ni perasaan na nabite kusibawai malada ina puji kung Allah Ta'ala ina dia ni serasa iboro aja na dia na pinadingi masa pajang jadi aja tahira maka dan nabita na baca suratul Baqarah na paliti to pa na tambay pa 2 surah aja tahiran na sabak tau malada iya malada ina puji kung Allah Ta'ala ne wasibawa na pani nabita masampaja dia na pada ini iya nabita ukui atin na ipatama sampajange yo puidi ya guru ini itu jadi ipalo bosam mematui sampajange tamo ko nabita apa siolongi po Allah Ta'ala ni patani mai makanya ya tu ampai nabita layari polana hari pokoknya sampai dia agak ni sama kada ni gaya timondri barasi ng ita din sa kada di gaya ro yo puidi ko to masampajan nang katau barasi nga tapato makadalano yero di katau ko tanya tapi risang tapi yon na sampajan nabi ya tanya sampajan iya di sampajata pada mi pamotoro iya na lese patuju sih ya iya na tu di sampajata apa de to siya na cocok meloki mulai yero sampajan na nabi tau de bajang Abu Bakar na lagi pak mas sampajang ini pagaga sahabat mulai dapi kehusuan na Abu Bakar tapi denah kan Abu Bakar saya khusus 100% tidak
Sayyidina Ali nakanay pa na ulunna ang kamakada bitina katumakada ulunna dua riwayat risalah yang jelasnya panah kanay matangangi mas sampajan na udu itay din sa dingi di nanamo niya patok na lupa imangi sasay ito ngare magi nakwaro okita pa monro okita pa nasaba makuye iya ro sahabat na nabita yoloy na paguruang akiday napa sampajangi jadi naisameman ni sahabat po ang Allah Ta'ala naisameman ni suruga naisameman ni neraka napan nono parenta sampajangi naiya na sampajangi pakakasak na paturo po ang Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung atay si babo pun na makiro saya bahasakan sederhana maka dia tu sampajangnya tanya tujuan kan jadi aja talai tujuan sampajangnya maka dia ukur nama sampaja selesai salah-salah itu ia sampajangnya ala ya sange ala pakakasan meki lo Jakarta maka meka maka palawe duang pani patu duang ngasona pakoleto maka dai meka mangoto napa nih ha diwa belana maka mapasawa ki ya ko mapasawa ko tu jatuh lebih maka dagan yo la masija kada talipoko si jano leto iya na talipong ngewe degaga perantara dia na pake ala menipake iya non na sampajangi ala na untuk sifat bicara langsung si bapuangi cuma melo mi ikoneksikan ipakanjaki jaringan na angkat opa pulsana bahasa kesederhana jolo betuangan na iya rovita goncin na sampajangi okijo jenne maka dia tau pandrita pa hakiki mamula ni tamo ko marajirajinge jolo aja na bahas si piki jo layawa apa aja jadi tahu sengkang doktor parengkalingan ni iya ko galak na temang kalinga cara manule makuramo dati sengkang galak na malalu mustas ko na yan ang kaustas de na curi manang matulili jadi sarjana parengkalinga mana niya makuye iya rositongan na sampajangi jadi makadaka na ala na paturu pong Allah Ta'ala naiya romelo agaye masampaja agay masampaja angka makada ati angka to makada watak kali angka to makada nyawai angka to makada rahasia iya ko iya manang itu iya na pa iya nakada tahu batingi masampaja dia na tu naroko itu tidak ba na cukup cengan na selesai iya na tu tahu pusat angka na tahu mako tu tareka cukup cengan aja na pake nasa yang penting masompai mapasisumpu mi bawang api jepun mi na pake entap ya pa nasa magi peto masampaja tudangi mapeto masampaja liu na dia na roko dia na suju baca mi na paringeran na sama to itu ironala dasa itu gere ko tahu jago matandra kalana na makura pikina itu na salah-salah padahal ia mironi palaba te tuda ko denule tatong iya ko sampaja sunna wadi satuda te namo magala tatong ya ko sampaja sunna yan namo ko sampaja perlu de na cocok iya na sampaja perlu tatong ko ha ko de mulle ya mi wadi ko tuda ko de mulle tatong tapi ako sampaja sunna wadi satuda wadi mo magala kita to tudangi ako matarawe kina malampe-lampe bacaan emang itu dak bani dia marigaga cuma makadami na dita sampaja sunna sampaja tudangi si tangami apalan na pulo ko sampaja tetonge makiro jadi tapi sampaja sunna ini palaba yaitu ampai ko manontong yo ko Makkah mandari rakaat pertama rakaat kedua tarawih na tetong sisa na rakaat ketiga pawe tudangi mako memang aja tamparengi na palambe mo gamay makada sampaja sunna biasa na palalo nabi ta palabay
Padamu ya tu tahu malalu sampajange Pak. Angka sahabat Nabi tak komo piolo na pintu na katakbir na paroko na pamalala loko sape. Pak minta ya salah ya. Di setengah po Nabi ta makada ni gaya rona coro. Boleh ni gaya rona nasal lolo tamo ko ne Pak ya tu matanda Nabi ta makita la yolo makita to lomonri. Pada pak kita la yolo na Nabi ta si baba kita lomonri na tapi dia matane monri. Cuma mukjizat na Nabi ta dia bisa melihat ke belakang. Makiro. Jadi tembus itu. Kemudian kada kau nak sampajangi. Apa to? Ite gerejo tapares se gerejo komiki mas sampajangi. Nomor rosi di Andrewe. Pares jo Andre ta. Maga ya ro Andrewe pa angkah desa makada nigi tong mandre Andre harang patapulo sona patapulo wanina dini tarima pak dongan nalolo pakasibir. Maga ni ro toma balu engkana isaro toma kada namo modalana dito na dapi sisan na tarala ya ro napa ya lia ngak baso ni Andre Muhammad magani nama-nama ini gare idi pa balu-balu ide nagan na sili tere gol lakasi ro na toma kada sili tere tarala ya ro napa lina ya ro ya lia ngandre ya lia ngak bali baulu napa ina suni Andre hara jitu na sabah haram ligairi asanna boleh beli magani ro pajabat ero mapak guru tama kantoro tate seramani na tama padahal mapamu le tati pitu di pagaji dia pernah tati dua na sale kantoro elo matin ro kubolana na tarima mane gaji na mapamu le tu tangaso na panandre Muhammad magan tanam-nama ijo lo gari bahaya nih ya napai Andre bicara napai Andre iya ku iya Mary nampai makadaka iya ku matana-tana ni cara mai makoy mega di baki tanga kadani kana jitu pale itu kare itu kita ni kare yo betul biasa di makada yang penting itu purna majine nama kanja ketabir Allahu akbar puah sama kanja ni rodna de oki jolo ipares saya nae oki Pak Andre wen kena de wakada asa tau de makadani itarima tau de apa itu sampajangi dua angka asa angka terima iya ko asana pulo kuidi ya kita terima urusan pengalatala si bawa di tapi ya rupo ngalatala angka na pauna bitta maka da angka tau deni terima sampajan tapi asa pada di maka da jaji lah porangin tapi dena terima punggawa apa angka pelanggaran tak magani ya kibuani la porang bulana maka kanja pakodi pura lai cetak maka kanja maka beloh na paiti tapalai core dedi tarima maka yang makalasio itu kere iya non nahe maka de napai Andre bebe jadi ia tu ampai kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin sininna anu harange tameri lalana watange laloko tiga roe api neraka pepacingi na iya komandre Andre harate lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania deni tarima sampajana lolo padongan apa taplo sona apa taplo nina magan manrasan itu di Pak Balu madari makura timba salah timba ngata ta lampu ni cedek apa iya miti tanayangi mantuk deni tanayangi maka da made mu dakwah iya mitu dakwah tadi di Pak Balu jadi kita akan ditanya sesuai tanggung jawab kita aja tak ada anu maya ustaz lura mah nanya na tulure oki polo pe mu monro iya mitu tanaya ko matu tanya ya tu maka da made mu dakwah ko maka de mu anu tanya ustaz si mitani matu itu ustaz itu saya tiga lulu dakwah matu maka na mamun ro bawa ingko tulimon ro matin ro nang kapadi sangamu iya to legal lulu ragi matu iya di makun raya tanggung jawab tapi lo kolak kita si babi jabijata he iya mitu tanayangi jadi aga jabatan taken ro kimonro maka dapat puluh ropo ka tugas mu ko ti ko tanaya ko matu dena tanaya ko mau di masa pajadu hamagi de mu anu tanaya ti tanaya ko makanya Allah hanya akan bertanya apa yang telah Allah tetapkan atasmu iya mitu jadi aja natakana melo manang irangke jama-jamange pegawai ini mako meki malah tambah jadi cocok sah tapi selesai kangi jolo ya pokok selesai kangi pokok jadi aja melo makana mau angkana amanok Pak iya tu ampai angkat tu na cecala da pong Allah taala tau mangoy
Ya nang kasih organisasi ada nasi punggawa. Wah ina cacalada pong Allah Ta'ala makin itu. Dega jaji. Ye, nasan rami bawang. Tapi itu kagak kominya dega. Ya dega. Itu bahayana. Iya na jolo palampurang itu. Iya ko makadaki matana-tana sa dingusta saya taruh di dena mereka. Apa iya tu sia tu mati eceri kudu pudangi. Yo poko pura ni ta paresa-resa ni matu makadaki kana wadi baja-bajai na makanja aja mo jolo tolamanang ni bertahap mo. Andre wejo ta paresa ko bolata. Makanya di baine we kong kalakay ta penre bale na puli makonta tanay wije ken curu konta mo dito kana ko koloban ta. Dito kana ko kolan ta curu lai mamme makada dito kana mo depar gini mula ko kolan ta. Dito ko mo ka salo mamme ngete. Tanay mana ngero. Apa ini tu makunre ya nonroy. Ini mitu manci saringan. Iyo pokol makada ya mana salakai kuje anu namita nala apandre di coki. Makada kikil kalau de ngakak dewi teh nandre coki selesai. Daripada nandre nak tetandri patapulo sona patapulo ni nade na melo halala itu gaga itu. Itu nih kare. Edi tu makunre ya mondo saringan nih. Jadi saringan di keluarga. Kemudian yang kedua napa bicaraan reki ya pakaian. Pakaian yang melo ipake masam pajang maka dia nabita ia nang katau meli pakai 10 dirham asera dirham dihalala nasi di dirham diharam tako na pake itu pakaian yang masam pajang dia diterima masam pajana termasuk ni rupa birena cale hati-hati ki cawe-cawe situ dewa kada aja talai ya kong kana lengi na kada tabe ka pasidak ka aku talai ya kong kana mi pasidak ka talai iya mi ko kada pak bere talai ya mi ko makada tabe engka baju aja tapi tisa nomor seko tu aja talai apa cede tu bawa lesena cede lesena iya na kada engka gaga engka gaga wasidak ka mama gimai kasih na pak bere dia na wadi na pasita na pasiruntu ka pong Allah Taala haja aku meka mancayeng kota dewa dia na mereka ya Allah ternyata pasogo itu yo pun makada wale moko tapi todo nomor seko nanti asa pasogo ya kita bedakan pak bere si bawa pasogo iya nakada nomor seko makada aja na mole nga yo mi komelo ke makada alena dito tama dosa tala ni makada mi rasi wal murtasipina to masogo si batay sogo berapa di tamranaka dia na dosa ini mani makom itu jadi dewa kada aja talai makadama iya ko makadai pasidaka alai iya mi ko makadai iya mutok do angka nomor seko aja mulai kama kiro tapahangi apa angka tu kuilalan na kita ang kepala ba iya tu makamaja kegayasang misalnya ang kataw kalasyo kuro kampong iris sama kadaya ku yang minre masolah kampong nang kataw kuro makakanja sipa na may macipunggawa tapi lay duiri pinenre makade tau pandrite tanya pasogo iya tu tapi membantu agama kita tapi aku pada isal berapa ada ya aja nah ya mikoci di nasangete di kapere tau pusa na ci di salang makanja anu na salam melo parentai ya ki wajah pinere tu salangi wajah karena kau membantu agama untuk jadi pemimpin makiro angka palaba ya yo pokok pada misalnya mak beli bola ki pada aja nah dan itu Pak Dendis apa ya aku bicarain Pak Makai kah yang ke mana ni Wita bicara mana ni tu aju poli jupandang aku mani kemudian Andre Wiona si bapak kenge ia na tu ampai Pak Bu ya ko iya upasangi makanja ko pade batina nabita ko mema sampaja aja muni pada sisang ia ro nabita angka wajujunna mas mepi mas sampaja na paki makanja asuro jaiki ci di waju-waju manasai anu halala are gang kakian nalingi teh nama kanja rumah kada ya anu malinga kian insyaallah melo ka jai tasuro jai ini ya naro taki buah waju-waju untuk ipak sempajang ya to patapake komiki masempajang ya tapura masempajang teludun ya name siki masempajang ya siro tapake insyaallah na bantu ki khusyuk na rekutulipake na sabak na dogi tu malaikat nabantu ki ya Pak Nabi tamakwatu
Kalau tu pakai sampajana Nabi tak angkat mah kada dua. Ia naro pakai sampajana Nabi tak cik dia kapolo di mana apa le nama to goncing ni. Apa na palen na yo kese non rotin ro na lo majenne na lam malak ku mania cokin na kororewa na purapi na sesak wajujunna ro cik dia na marica. Ya ko nagatang ni wajujunna talingi cokinna. Nalingi goncing lima wajujunna supaya dia na pesa dicokinna. Itu kasih sayangnya Nabi. Yo poka apa ko di hais pasar gamana. Itu deh. Ia naro kasih sayang na Nabi tau kolok-kolok lau baca-baca kita sejarah Pak Bu si bawa adab inak mai galak dah kasih sayang na Nabi tau luar biasa termasuk cicak na palaba Nabi talayunu tapi maka dia Nabi ta ia ku cicang ni mubampa cicak na mati 150 palanna ia mikok kedua ni mubampa napa mati 100 mani magi na pede lo pede no nasaba ia kok kedua imu bampa musessan ia ko cica mi mu bampa na mate ede musessai termasuk ko tomelo magere tu magi na surit patarangi pisoy supaya de na sakding nya tulo kolo maka de ibat igere yana tu ampai naten nabi ta ipitas si bawan na kigere si bawan lo kolo iat nateto nabi ta iat pita pisoy o kolo melo igere aja na tu liak katani ba ku ngena ia jalo kana sasaki ti ripu gitu au he I mapag itu ede ia na tu nak kada aja mugere kat munuh kadua ide pa mugere muselengi itu engkato tu nok kuya se na sapinge na sapisona na sagi cit wah ede magi nabi tanak kada okuya wana alon na sapinge mu palen na piso pak gerem na sabaia na roon ro deni tai sapinge pak kuya wana alon na itar dere jadi tani cede ai di imangi akhlak hero akhlak hero piso taru mataratarang surongi piso panitia ta suruh meli aja ne di meli piso yang katu piso balu bansane dik tasi di juta 200 nah gang ke 2 juta setengah ko piso Jerman dik namanya ya ko Tramontina berhasil itu harganya sampai 2 jutaan juga ya miko Damaskus itu 4 juta lebih itu agak mahal tapi yero namo patatau tapake magere insyaallah detasay iya ko bembe neratu mo ya wanapai ya gatani pangulunan ni taro marada napai gatamin re cica minola nadapi bukuna iya tu napake arae magere unta kati balu may gani balu makokoe aja na yero pa idi bangku tatanya bangku pera yakibo bangku tanya bangku itu pera miak kalangi kiri yakibo bangku tanya bangku besi kiri mena kibo tapi ini logi magala ki model baca ji bangku ni tengere jadi kami tu sero karbon bangku memato jaji dia pengaruhi darah iya dia pengaruhi darah gang katalu pulo sapi tagere dia tasai de meto na tapangala kay paki magire serre memato jadi FDIK itu Jerman angka tobolar K1110 itu Jerman juga tapi dia nama sempo tak koro 2 juta setengah ko pui mami melo mali na yang rosarogere na menale pajaini 50 sabuci dia lo sapi dia na da 5 tahun dia na selesai iya Pak lah dimi ko palamburang daripada tulina subuh makiro iya ko iya panitia masjid mali atas nama masjid inventaris masjid tapi imange makataniwi ya ko tasele imata palete piso makiro aja na pui ma boy alena tolo magire alena tum suruh mali bangku wah maka dia menyamah nyawana itu makiro iya perlu tu lagi teknisi cek de ero supaya angka bangku ngasabai di bangku ta barsensong iya barsensong ko si runtu darah itu si salalada si badaging kalau minta sapi tagere tapasolan itu ya yo poko ya rode meto namo si ramme darah de itu na terpengaruh karena memang baja asli iya nah itu mabicu-bicu itu papi so mi de kabanuan nah tamak de meto mi te golok sembelih iya jadi tani cede maka tu kay balu may kay balu iro naro makomi ro tengerang makadaka una akhlak na nabi teru luar biasa jadi kemudian jene
Iya ro jenne mape paci ga lahiran atau mape paci hakiki? Mereka makutan. Jenne mape paci lahiran atau hakiki? Ya, iya ko lahir pak, ya kong kan najisi, berarti najisi na bisay. Tania. Apa iya kong ka tau pura mak jenne na leja tay manu dia na batal jenne na. Dia na batal. Demi na cocok masam paja ba najisi kangi. Makanya suri mak bisa kaje, tapi ajar musuri mak jenne. Tama kiro. Si salah pangka waktu to leja tay manu na saurus aja neku, dia na rusak jennemu. Iya mina rusak jenne na rekom metuki jambangi temeki atau mazi keluar rusai menyentuh kemaluan tanpa pelapis namun ya rona pangewa itu angka maka dia kiges engka syahwat batal ya ko deka syahwat dia namari gagah ina tu nak dia ko kalolo karawe kemaluan na batal li upo ko tomato dia namari gagah pa di jaji mata mitu na kakang ni ada na namari gagah maka tu piki jadi iya kama kometi pikir ina tu ampe maka dia komeki mapangewang baca ni pikir apa mapangewangi materu apa makome mati desa angka tau mato pule bulu arabad we sana arapa bulu madani leni pule bulu materu-teru lo nabi tetap pemakutan maka dia kupura ka majene ukarawe kamulu aku tanpa pelapis sumelo masampaja majene ka pema maka nabi tajana dia namari gagah na pada mi itu alan role muliange maka madake na mote do cili mo nu madake to ya tu nu madake mato itu dia namari gagah magi dia nameta 20 seraso na lebih kato maka 20 seraso kato maka 20 ruasona angka kalolo talu si tindro lo makutano ko nabita aku matoro aku tanah nasi ko pura majene ukarawe kamalu aku tanpa pelapis sumelo masampaja majene gape makena nabita jene mana ko ha magani na pada pakutanana le jawabanna angka na tau pandrita maka dade yero hade sa yolo ide ni pake angka to maka daya jemo teper to mato makutana na tu to mato angka kekurangan na mataru-taru na patak lupa maka da kami nabita batal nasad de yana tu ampe manta sapi de na pake hade sa to mato padahal nisang maka di manta sapi aja na iya nak muda telu manasa mentanda sabina yero nak tomato di jindis sakada niga tu ternyata kata pak beliang aja na mulai pak pada mu pakutanana na maka di nabi tajene mana ko maka di iya muka rawe kamalu mu tanpa pelapis aja ne ko habe maka di mamali de itu yero to makutana tomato makutana iya kedua nak muda jadi ko tomato di nomor gaga di jaji mata mina kakang maka nabi tajene merigaga iya naro iya ko tomato pasti anak muda pasti ke syahwat jadi iya pernah batal kok ke syahwat itu nih gede karena si salah ni pendapat padahal hadis sama torona kata ni pak itu sampai makada ia nang kata uci sama pangewang ajum suruh maguru agama iya dena iya ko maguru no agama mak iya muka jimu agama tetap runtuh no asih salanga tetap runtuh no betul kan jadi ko kata makada ci di mi pendapat cocok tau pusan ya tu tau pusan ana sebab pun Allah taala makada walizalika halakahum maka mematu kurupan caji dia masih dipaham kene melo ka pasti dipahangnya takku wadi tapi akhirnya pun Allah taala ya ada melo itu ya nang kata uci di mi paham na pake man rasan itu itu ampai maka ya tu pikir mencari jalan keluar ya ko gaga jalan keluar kita keluar jalan itu jadi kita negara kalau kita Mekah ya ko masap na manta sapi mena pake kadina na jaji tu nampat sige seolina rone makunre de kepala pi batal jenena ya na lo mata apa pak na de na sige sama kunre mulosi majene de na salah saya tahu apa mu murewa de mu haji murewa lo mau mata apa ajene kami monro mu ade itu negara ko masap na manta sapi mau pake ide tu nawat di tu maraja walanda de nawat di iya jadi tapahang ero makwa tu agama jadi iya ko ya to ko irisan yang kadang kepala bai makon kepaku yang menyaman ni jadi cuma iman ta sapi cocok ibadah ke Indonesia apa pintu na makun resi barone si serang sapna rone makun re de to masih de to nang kana penuh do de anak kana silepo onro na majene makoto maka kanja ko mai pake kana sige sang kami memitu masalah di mi pake to iya naro ta pake masap ni manta sapi cocok pada mioto pak iya na oto kota nganas pale melo lalo ko kota apaan sateli inopa tapi ya komeki men rebulu alin ya pansa ta soroboko natanya harto tapake ka makiro betongan na ayero agama angka onrona na cocok iya ko
mak bicara tayamum kita nak maka kan aku ku Makkah, makan aku ku Madinah biasa na sebab makurau tapi aku Indonesia tu gilina lo bandrek bunna la yolo sing kasih salo de na matayamum de to makiro jadi de engkau onron onri cocok makiro mega mitu hukum-hukum matu baru bapak ya nama ko kami kalau baca maka dah ka pangewangan najik matu ye jadi na rope maka dah sapani ro lalang pada masige patu mak bangun na ye tau mako keadaan masyarakat tapi kan ni rupa na polen na duye mapamuli mapacing kan kamu petang yang kawan ni pas sabu-sabu madari mega sumbagan na pas sabu-sabu na ye tau matapa jadi panitia de na tarime mak bangun toy semede ni tarime ko miro ta dos sabu na sumbangan ro pikoni opo nasa ko yero tau masalah-salah ro madari tas 3 juta 5 juta maka tarima ga iya ko ulama riolo nase ko mutarima tajan ni pape legan rusuk to kamatu apa mana sedih mutola ya nu harang yang kedua si kongkolo kok pak bisa masalah mutarima yang kata lu mucarepon romo pacing yang keempat dina baraka ibadana teh gara-gara ko magan panitia ina man rasa to iya sampai ko meki apa aki babani celeng maraja tataro ke rolona pintu iya kok ni rona patama tatarima imatu no ko sirimun dina tanaiki malaikat kada diaga ya poda bani krede bisa ngoki mulona pintu wala do iya na tu napaki pamal jasuli nasang aja na muitai pade na muisa gitu ika makitu ya na tu ampai mega masigi makoko barcode mani napaki makade ko mi masumbate na skemba mani makan jadi denri sakada kuliken ritu ni gaje tu mabere lanu ga denri sam makitu ini panitia ko meki mangi di mani angka to makade tarima apa itu dia mutarima madosa ko apa ya nan paboto masumba na dia mutarima napaki boto pe manapanya tu mega dosana gara-gara iko na madosa itu napaki ni maculi makunde napaki ni minu napaki ni boto napanya pede enggak dosana alabawan ni aja mi pasigari akibor ngi kota aku tumoki makada sumbangan apa boto kira-kira makoro aja boto podagi tapi kayak ipake maka dia mau bangun pala paki ni koro yang memboga menara WC ukona ro pake jumpa ta misigi iya ko toba imatu manci de cemoto ya ko kero nonre akibu ani seti tengok ko topa anu mencari pamemamo ina marigaga itu totopan rite man berupa pendapat jadi itu ampai makada ini meniki kami tolak tasapa ni kada komeki mati ka iya mo ciji panitia na anu mati ka jadi sapara ni lalat to makitu apa deje maraji memang topa ya nade nak bicara pi kita makoko maraji pada bunga bangi serena so makai ga ko witaro Facebook papure wacarmang tapa manoko na samana ko stase na pahalalakat bunga bangi dah ko taneji ya pahalalai ulama na masere lat dia pada tu tau pandrita situ dangang membikin konsensus maka dia tu bunga bangi dia haram apa magai nak kedatannya simpan pinjam agak pale titipan modal na rubai apa ya tu dia ko tano ko bangi dia non rokok tu tapana pake mengusaha ya tu ya na tu na pinrang ko pengusaha berarti tu dia tamai titipan modal ni apa aku makada ko harangi bangi pak dia naga jamaah haji sahajina apa aku mana bagi makan manja tani gare tanam apa ngewan ni jamaah umrah kan terima kemaja uki bangi pegawai kan terima terima gaji uki bangi pesantren kan terima bantuan melalui tutu bangi magan tanah toman mana na haram jadi keren iya makada aku kuya robangi makada bunga di bank itu sistem bank konvensional muasangi riba makada harangi sistem nelalanna ina dena tu ga jamaah haji sahajina apa anak kumana nya rodina tamah magani angka kami lo warani makada harangi ro ina ro nakada tau pandite diji na yero kue bangi ro taniep simpan pinjam aga pele titipan modal apa mutaru ini mun apa kita mengusaha berarti titipan modal mi ya pekong keuntungannya cocok bina sabana pakai memang itu nama kiro akad na berubah jadi ya ko ya ini mani ya ko meki matikan ade to nasiaga ditai perikanto bawan dena to aja na kakinra ngapa mau tato je tu teh pak mega dapat talu mina melo dapat itu aja na tu dari mapan diulu iya aku ro jadi ya ko ya pakanjaki dotak apa tanya aja tu orang perang dia nak taci dia tahu pak wadi nanre ruah tahu barang perang telu tahu minimal taci dia tahu pak maaf ko tu pura mak bayi ni nak pejejengi anak telu na dia nak kareso anak mati nanre menemo na puluk kuidi berarti roh harta tatasi dia tahu wadi nanre telu tahu
apa angka nak tadi pernah kareso tu ni pandri tu masih sekolah lah tu SD dia pernah kareso dia pakai mapule je angka ganana mapule kolga ke 10 tahun dia pagaga na di mana mo tu pandri maka we sila lalu jaji anak sila lalu ngana jaji apanya anak jaji na patatau tu tahu mahakeka na pandri mana mo na si padua mi sapar ngidale we bawa masyaallah ya. Kami ucapkan selamat datang ke Lenato Malabita Bapak Bupati Wajo. Wih, melo ni si Jang eh? Enggak je, Pak. Tabe po, masyaallah. Ya, amin. Insyaallah. Ya. 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 Insyaallah. Ya, tabe. Tabe po biasa kat tu. Jadi obat terus memang 10 menit nasi jangan macam ramai. Jolo-jolo ya. Jadi ia negara tanaman awai jolo. Pacingi jolo ya roto. Apa ya tu jenne pengantar to. Angka tu ya sama apa baru jenne, angka mau pa jenne, na tomak jenne. Sara iya jenne ko sampajangi. Apa dia nawat di mas sampaja tau dia jenne na. Tapi itu jenne tannya pal gana aja sih. Ahad desa kami tu ahad desa kami misur majenne. Itu iya tu ampai ko keluar mani dia na rusak jenne ne tu te ko masui manina. Cuma dia mina cocok mas sampaja Pak Junuran ni. Walengi contoh aku pikir na bahas tau pandita. Ya kau tahu tu dangi mangkalinga katok baju mak nakok matin rotu dangi nama nipi berhubungan na takok masu manina epeko ni rusak ke jenena maka itu pandita de mina wadi masampaja baju nurangi itu kere iya na tu ampai ko meloi berhubungan suami istri teh suruh mak jenne magi ni suruh mak jenne nasaba iya ko mak jenne barakane tu ko bujajengan bija-bija ko takok monroy ma baraka lupu ya tu isuruh mak jenne iya na tu apa iya ko bija-bija melo yakibu apa aja na sembarang bepa lagi me yakibu ipakanjaki lamana mana sabepa mie apalagi ko tahu wah ipakanjaki pak me iya nana makoko maraji-raji tu ipatuju mi pasti kolagama kamu wita na bahas tau pandita maka dah iya ko melo ko berhubungan makan jala da onri berhubungan wat di manci tau pandita bija-bija angka talu onrong nomor sidi imonrina loro makan jala de tu imonrina loro berhubungan sesudah sholat duhur yang kehadesan Nabi Tamakada ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Kenapa siang dia sebut? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Yang kedua yolona si bayi mondrina subuh maka jatuh ya tuh. Tapi angka narampe ada pengulut Tahiyatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin meraji-raji miacori. Tapi ya kau tahu melomo macori wat disak tapi meraji-raji. Maka dah ramalang ramalang pas pura buka tahu pas pura buka pas pura minu na berhubungan jama-jama ya roh pak mecawe tapi mengaribi meraji-raji tapi maka dah ya koku itu nang kajaji insyaallah tau pandrita wijam ya naro upodami aja na yolona pura buka pura minum deke anandre pura minum sidiro aja tak dari papa tuh opina rampe metiali na pangulu Imam Al-Ghazali magi ramalang nasaba ya sakira ni setannya digaga setan apa ganggu koro digaga yang kedua napaswe mabelai napasu makalelenge mabelai kemudian ibadah onron ni terima lada dongi hukum mati itu menjelang sahur dengan pada saat berbuka onron nami matoha ramalangi diterima dongi ya sakira setange mabela napaswe iya naronro makan jalada maka dia ko jaji itu manci tau pandrita
Ia midi terlambat na sabar aki. Kadalaban ni ustaz pak bayi ni bapak nah. Ko melomoi ya ko. Kada aja na apoy na dia nama digaga. Itu di maega ko kita ya Pak Bun apa gurongang termasuk yaitu makana aja mau berhubung aku cakar dula dai na sabak dia namanan dia tu nak bicara nak gang kalimat tau dia tu nak bicara maka laki di autis okas selek na tukong ka cakar dula da na ia tu cakar dula dia na mungkin ngarone ni makun raya ni iya jadi na cakar dula da makun raya aja lalu tak berhubungan suruh jo majene na mainga apakah apa berhubungan na tako monro metta tu gang kapi tu tongnya tu dale ko bicara nak iya nang kana nak pilih 5 tahun itu 5 kadang amma ai deh tahu cakar dulu nanya tu itu oke dia tu kagak kowe ha itu iya angka mau apa narek kumali wasalada itawe na berhubungan palasangi wijanna palasangi ya to si ko masola dai na berhubungan makutui narambi to pandritero jadi kondisi makanja memang to Pak pokok gamanya kondisi makanja apa dia na tu ampai maka da makanja na sabak ya ko subuh ka ngonrona no malaikat wabil azari wa yastaghfirun di waktu itu paling bagus waktu na no malaikat penjaga siang kan no ni ko subuh ko tu makanja yo na subuh si bay mondrin na subuh loro makotoro makanja jadi angka tu onro memang to yo pemikui mondrin na sama kade guru tam dari tu mutilo pasantren yo le tu boleh na pangantaran yo cili itu makiro ini mani betongan na yana tu ampai maka da pendidikan anak mulai dari sejak dibu olada kungkap belaan wiladati kumpakke da memang enak dulu tamu jajian na ina malo masakah pembahasan atau pandita gangka akike mapa mulai bembe pake mahake ka mapa mulai na angka manang aja mutarima pas solo komelo ko masempo dale wijamu aja mu polo ibuku na bembe supaya sakka ibuku na anak mudena polo na lisulori pamasena po Allah taala aja mutaru mapasena sunna supaya tolimanya makini nawe tawe mite wijamu timbangi ulu na muliang ulawan na pemasidakang supaya aja nanti jiropo wijamu ina maka kanja petunjuk nagamai idi to mi amandari to lilese yal dia mulawat tapi panganting-anting paap nene na memitai itu makoti habiata deto tapi deto na kota wajo ede kumiro kampung na tema koy buto iya kemudian kayak maperingaran onai pakai masempajang sapa-sapa yolo wajuje makanja ya rumah kan mana sahala la polian nih mapacing pakai yang kedua Andre nak makanja jenne ita rumah kanja beti mak jenne yana tu ampai aja tu kutulkan nanan atau mak jenne aja di bala ibisai lima irana-rana maka dia naji 5 kumai ga dosana puang ni to maka limo mo yatimu kue makai ka bicara makalelian nah yana ro ipacing hakikat tuhur sana yana tu nak kada patah saupue ya kupure mu paki mambale jenne mu cari pa ini tu timu mu ajene no pemo iya dia nak ding paki masampaja jenne pure paki mambale ya ko hakiki bicara ya ko lahir de namo akasaratu ki mambale de to na marigaga itu tapi ya ko mabicara hakiki kita yana pura mu paki macai yana pura mu paki mambale timumu aja nu paki masampaja ajene no pemo apa macare pa niya tu kemudian matamu pura ni mupake mita makun resere pura ni memuka tito pamagi aja nang katito makoko ya aja tu janda bahaya lada mapa tahu makoko iya nak darai pak deto nama lada iya tu janda liwa nah la ni HP mapa tu lampu ko kamera mak baju ponco masulara ponco na pemakan tito aku pengen di mana awe maga meniamang kamako kedo kalelen nah tapi dia tu kata wajo dia gagau tanda-tanda dia gagah iya naro iya nampai maka nak jagai lakai tak pai tu biasa sandala mini na tahu ulawang ya makoka na mo lakai ni na tahu ni tahu iya nama aku bahaya lada iya bahaya upasang ni kemudian iya ronai Andre
sampaya ko makanja ni Andreta makanja to ni pakyange ipake masampaja onronge magi boleh na iwanti-wanti na sabaiya ro boleh me dari ge mega gambar makaleliang dari mega maka deto pandrite akibua ko onrom masampaja khusus ya sangi mihrab o kilala kamarae lai papade lon nakiburu kalabon nakiburu deto ni kea lai pendre ni cede nai rendri keng nai patadangi sujadang makanja kong kakain kapan yawana napai tanra sujadang okuni rotama ya sangi kamar pribadi tanya musalla okilala kamara taitaro ya tame masampaja tami okoro ya tame masikiri tami okoro ya tame mangaji tami HP si bajantanga ngaja na tapatami tasbih na tapatamu kuro si bakorang mepi makasiwe tatama mepi masampaja tatama aja tatama ko digaji neta ya nang kamu onrot takibwa si pa dua-dua po Allah Ta'ala maga menide na tarima idot takong katilaw apa mega tau makoko apa WC maka belum tak 30 juta wajah onrot na mi jambak tapi dia ka mana sonro na masampaja melu masampaja ladu kulon televisi angka to koro ladu ko ilo na pintu angka to ko pintu loko sa na kamarana angka to ko sa na kamarana loko ka desa ka dire angka te ko ka dire macurita ladu silo ko sa na gulukas na we kilo je tu me masampaja negare jadi akibuaki yana tu ampai tau pandrita yang kamana tu kamar pribadina guru tak Haji Maimun Subair almarhum yang kamar pribadina angka mihrabna guru tak Haji Abdul Rahman Amodale tak bagi dua kamar si wali nun rima sampaja si wali nun rima tindro akibuaki magai angka dalelena patakabbala rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan jadi mana sadalelena Nabi Zakaria watuna nati Maryam lobolana nakibuar mihrab okilal kamarana angka jadi akibuaki aja na WC maka ballo na ponrogi masampaja digaga iya naro iya patatamo ko rokomelo ki mangaji iya patatamo ko rokomelo ki masampaja iya na tu guru tak Abdul Rahman Amodal ya kong kesantri na melo rewa na dega na tamparan na kada dega di gubang asa ko tu tamar kamarai na yawanang kangulong garemita gakama ko na pasallu ili manok yawanang kangulong ina angka hadi na runtuk na dena kana tari di guru takkel polegendo ya ro aya rampe aya memang tu patakabbala rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizkan qala ya Maryam anna laki hasa Maryam pulekenru ya gagawe manang kandiro kulal kamarang na denang ko patame nanya makatani goncina agana sa Maryam huwa min indillah yeto gagawe langsung puluku po Allah Ta'ala jeje aja tahira kung katau makadayo tinampa utama magi nang kamasu nang kapoleh ka Roma lolo kindu je pole ka Roma na pole mi kamarana mana kama daramopi itu wali wadi memang nasabang kontrol na yopui di kais kinro ya konala ni repa kada kobana tu dena ya taki buat tohe jadi pakaian andre onrong makanja apa tu jenne iya na makanja apa pak sampajan de nama rejing de yo pumi kode ga mahapi bo ni tamano jenne merung tega gala paku bami siku tega mak bisali mana paku bami na pada paku ai de gaga itu ni makui ha maka dan okwapo iya masigi ustase iya ko masigi pakanjaki iya ko topole bolai aja na mega pakita kajili-jili ni tamana to lalo latu masigi aja tuli to mon rokilo na masigi tuli lala mate makoy ama ilalang iya ko to tama pak bola onro masompa tanya bola na po Allah Ta'ala pa ko makaraki bola na po Allah Ta'ala tepat di bola itu bola onro masompa lori pongi pada itu ko makarite po Allah Ta'ala yase imon ro cocok ni yase maka doki lagi dia anak ko lagi imon ro salah-salah na to ko maka doki lagi apa makadame nabi temendre ko lagi kapitu matar lo sidratil muntaha jadi no ko maka mape maka doki yase lagi imon ro po Allah Ta'ala mendre nabi to ko lagi na pani siruntu po Allah Ta'ala barto kiro ya ko makada ka mendre ka ko copo belaku na pawita ulangi o ko copo belaku mon ro ulangi tanade ide na ko iya jata ka doki ro mon ro de iya jelas na maka dai puangnya yase
ya tu ampai kiblat na pak dongang ya kai men rek makwa dia tu gato mi lodo cuku le yawah ya kai ya pak makada yase ya ko sampaja ngokui kabah makwa mi tu kiblat na me ya tu tapi dia nak kada nang kahahat desa makada ya kesana ayat wallahu akrabu min hablil warid ya pu mula bi macawe ne ora alomu berarti maka cawe tu idi mi tu mandari mabela apa dia ni ngerak ya ki ngerak macawe ni maka tu maka pain Allahu alal arsy istawa ya rupanya ke beristiwa ko aras ini mani ina tu nang kato masopajang Allah puah min re ila yase itu ina tu mandari makoli-koli kata dari maka kedo Allah puah angkat tahu nabi la bawa mi la mu pi batan Allah makanya mah ya ku ya ini meniki meta pakai atau yang penting mas sampajang ni ya ku maka de boto apa ka ustaz saya ya ku de pemule papisawi boto aja lalu na de mo sampajang pasan na guru takali siden reko pa boto na sampajang ko apa ya na de mo sampajang mana sa dua palagaramu boto to no de to no mas sampajang berarti makat doko maklasi topo yo poko mas sampajang mo kumuboto na cidi mani matu mo tobaka apa itu ne do salo ku Allah taala wa di nada pangipong itu jadi ya tapi aku mas sampajang ko di ko madece ya ko de mo sampajang ni kami pasalama ko nanya tahu salama ai pak cidi mi kuncina matana ide cina nanya jana nanya tahu macila kai cidi kuncina sa matana ijana ne de cina e meki salama ya ko meki salama tapatana ki de cenge nanya jana maka dapat ko cara ustaz magampang pasida kaki maka de gadiku maka ada masyarakat sampaja sunaki masa emo cuma kututo pakui sampaja perlu apa itu sampajangi dua gunana matamba apalah malah gak dosa gitu kan ya kotor rokok lah gak dosa to suju lah gak dosa makanya pakai subhana makanya itu sampajangi pala gak dosa na tambah apalagi jadi ya kotor mega dosa na lo mas sampaja tasusi dosa na taraka matane de cenge napi tambai kayak kotor matimba na matana jae ne de cenge pe ko carana dua kemungkinan kurangi matana artinya mu tambai meridange itu na sampajage mi makoro na lagga dosa na tambay de chinge yana tu ampe tu lisuru mas sampajang maka da yang mupura madosa sampaja siko yana tu ampe maka nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung makin beruntung nasaba okui de chinge loko de chinge apa 5 waktu di paci pakai di ya kotomate palawangan na loroy na natupura mas sampajang palawangan na lora sarai nama paci tu na cede mana tu dosa pacinge derehe mate ko mangaribise maka kanja apalagi ko me ko matinro buto balada na pamatinro muate materu nya mapaga ya gitu ya aku bakal tamranaka maka maji gampang patama tenaraka na nabi maka gampang patama suruga ih angkalalo baca pak namun neraka na tutup pintuna Allahumma ajirna minan nar nabi tak gilit tanai neraka waktu na pura macan ko neraka maka angka gawadi na baca mak na dena tama maka neraka angka Muhammad suruh baca Allahumma ajirna minan nar kata lu ya tutu pintu kuna dena tama magan karena maka gampang bacana tapala miro to iya ko de tapala iro na makunro to ngang ya to ya itu ampai imange ko pure mak bersala na baca itu Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar apa na baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yaudu salamun alal jannata dar salam magi na baca na sabab papa suku tongang itannya sampajang tapi na pengaruhi sampajata kamakiro kapo to purana mak bersala lupa na masuk napa makada bid'ah tapi mahapi iya ko ya onroi masih kiri apa namanya itu sampajang itu nama kanja stirna pak madar dia mah komuni bati patu yun tul kale selese to pak napa tu sia tu sibu setange ko to mas sampaja nasan ke gunci motor misal liwar ro dari tabah dia tu muala gitu kare angka motor maruna motor mu yer tapi setan itu mah bici ya tu ampai setange punggawan kami tu ko masigi si bako pasae iya punggawan na ko tu apa napa ita may na makuraga ikometa masigi na sabago tu tinagang itu ampai kong kadi masigi tadi sisabu tapalalaman na tumatana panitia ni malay ya ko paboto tadi di na sidi juta mamako mana mi tu ni nanu pa na di che de to ko masigi yan to ampai ko masigi pa yuro suk makaraji yan ade to na tumataru-taru tu de i masigi nasam mapatah ije putih nasam putih mana
Icik makudara nasang. Pada saja sekolah. Padahal dia roga dina sumbagang. Nagala maprotes cica tomi mo ba si minggu ko jumai nangka. Maka tobi pakatobai barakallahu dapat tama. Gitu kere. Jadi aja nama kami pedi panitia aja na stres. Kemudian si jana lebih jolo-jolo lau singkai. Maka dayon na sampayange pakakasa. Jadi magi nang kayasa pak sampaja sunna istihara nang kamu yasa dong. Magi nang kayasa sampaja sunna haja nang kamu dong. Magi nang kasampaja sunna musafir malalang nang kamu dong musafir. Mata na doa musafir na ibaja mas doa sampaja. Magi nang kayasa sampaja sunna toba babu nang kamu yasa toba. Kakayasa toba na sampajangi toba mato. Magi nang kay khusus ka sampaja toba. Magi nang kayasa sampaja sunna haja nang kamu dong. Magay nasaba iya ko melo ki langsung melo etilau sampaja tola. Pado nak kare ko meki tu Jakarta masih talipo bawah ni aja mau kapala apa itu makapala ko di jadi terlambat ko itu sampajangin na talipo langsung ro sipak bicara langsung ni ye naro nak kada pakak ka sana lengi po Allah taala umat na nabi ta kada ko makmu Muhammad me sipak bicara si baya aga masalah na suruh mangolo iya ko madosai suruh mangolo ko ya asan na toba ina tiasa nang tiasa sampai sunat toba iya ko makade ang kana katai melo mapamula usaha na deni sanga kada soga makanja je angka je makada majama ga suruh mas sampaja Muhammad iya papatami ukotina keyakinan makada ya makanja jokano apa iya misalnya dalena ina tu nang kiasa sampaja sunah haja makada melo masara na mito ko bosilo poy aja na mega baca mo lisan rumah petuliling ibaja si maga si aja na asam paja sunah haja banu don rakang milawi ko po Allah taala makada mega masara puang iya ko bosilo poy na tako na halangi tapi aku pawaraka po aja tapa bosiwi ko tanya do si pa baraka ya ko bosi ma baraka tapa bosiwi po di na marigaga jadi pakiro pangoloy pasagi po murusukan ni iya ko jaji ni jama-jama pagamakiro miki buka usaha aja tak ada maku aja angka yasan istihara pada ki masampaja ku don ragang katoto ko masampaja don ragang katoto don ragang katoto ku don ragang iya ko ere masampaja sunat jinni iya ko masampaja sunat di masjid iya ko masampaja sunat toba iya ko masampaja sunat pasepi waktu pada niatna pada garakanna pada don ragang pada bacaan garakanna pada tapi niatna nasabari na beda sampajana tapi pada mi HP na pakero pada liami na pake mangolo tapahan ya makitu jadi ya kung ka masalah tapa melo ta selesaikan jadi pajabae kung kagaga meta putuskan na dedi sang ni makada ke gaje mitau ki kung ka masalah asam paja sunah jadi istiharakan kung Allah taala pemalingi petunjuk pasti terbaik na bantu ke apa makdoe na ya to hana pasawa takwe iya hana suruh matorokan ni iyo po kumabuta taru mi makada taru ni rita topia ni rita mita to atu makiro aja tapahannya aja tajuk ke bawang jadi tu nak kedai musawar ko jolo nampak tawakal elori pong Allah taala selesai maka gampang iya benar ta pake aja na megalada maka da pake pako melo ijoka nalapa ni gorogan tiga nanya mau usue napa cegari copo bolan napa joka aja nah asam paja sunna au tahai ajubani asam paja sunna musafir bawani don rakang angka motu don innalladzi parada alaikal qur'ana laraduka ila mi'at napa ya sepungo ko takalewe maka dele pangunut sayidina ali ku ya tumu baca ko masampaja sunna musafir ko dena miti daramu dena sope jukumu dena pulu bukumu rewa don romu tuda dena tunasa tay wujuri bolana tapi de ulangnya ko ditapla sabaraki ayo ro itu angka mana motu don napa bu yang terakhir iya romi raja tengerangnya maka dana bitta mematotu degaga ibadah pak weddingi pak dua rilene sampaja demetona palaba iponge iya ko mapuasa ite na manonto televisi dana batal puasana asampaya negeri tanonto tanah batal sampajata tegere menre itai melaksanakan ibadah haji na HP dena batal haji na manre ko haji na dena batal asam paja negara na pemanre karena batal jadi satu-satunya ibadah totalitas memang to de metona melo pong Allah taala iya ko to mapuasa na to manonto televisi dana batal molat tu pelenge tal do ko
tu ya nonton mayo kerdena batal de tapi asam paja na goreng nonton televisi namo makatabir mencengari mako aku berita dan tak masalah kita ni kerde ena satu-satunya tu ibadah pak de metonia palalonga sampajang itu nabi tami matu yoli milau yoli jempui yana tu ampai haji wa dia palalonga magai angka sabadal haji de na tu le menre haji matoni talibani anak tadi kade ko na haji nganga haji to no mo haji nganga ibadal haji sana de tu lelo makam jasa ka aleni tene wajar anak kami wajar ni sakat aja gitu tenai di wajah puasa wading itu lai andre dene rule ma puasa pak matoni wajah ni pidia ka wading sampajangi de gaga pak dene wadi masa kala itu lai yang kede wading pak makanya ipoda baba ini makari kono lo masih masa pejaloro patuju ka cicok nika haya lo galungi dene cocok itu kare jadi de gaga ya tu bati-batian nama kada aja tak sampajang de gaga pak ya ku ya memang sampajang yang pati pura tajamah nang kamu tak pangolong pura ni tajamah maka de pura ni puang elomo ma bere jama kasih na sebab itu aku salah-salangi magan nya nyaman aku mak bere jama ni hisap tek hisap maka lompokmu maka di mangi makan jai monrina makan jai bacu mana ni kasih babaraka monrina yen tu na ampe matan repelan sama kiro maka dan kapo je pa bere jama gimpi ustaz de nomor gaga maga je pe bateri mate ko si bari bateri tu na tu mana mo center itu nang ka pa bere jama gimpi sila ka bawah ni ko tu bacu mana mo tu tapi aku jadi di tanah de mejaji makanya lo kima berjama buah sampajangi iya mitu Allah langangemo palau masigi pasusudo sapata mapelang ina tu ampai nang kabola mabela pole masigi tu bola makan jalada pa mai ka dosana lega munri masigi tu data pakor istighfar insyaallah cuma mega mitu makun re bangker ro lime mene masampaja si tangga jangi mak gosip wai bangker iya na tau make tu bangker ro tetap pahangi penutup angka ci di Sampajang sitongan namanya kah tapi angka ci di Sampajang pasal lalu ki aja tasalaini Sampaja sunawitiri aja tasalaini ya kodeta Sampajang peni aja lalu anda deta witiri ya kode tu le masampaja tahajud witiri aja tasalaini ya pura masampaja sunaisa awitiri ini magai satu-satunya solat yang dijamin sebagai waliullah kekasih Allah hanya witir ya ko tahajud ipataraka min daraja witiri meto makari ko ngalatal kekasih ina tu nakada nabi teraja lalu nade mu witiri namo sirakam unro pesan nabi teh makanya ko macawi ni subuh masalawa ni teh nade penatama subuh nade pata witiri akade bani male siraka sampaja sunah witiri maka kan ya ustaz akade bani usolli salat sunnatul witir rakaatan lillahi taala Allahu akbar ya ko maka dari sepa basar akade bani wakat tema witiri siraka karena po Allah taala Allahu akbar ya ko mabe komo ke akade bani sidi bipu Allahu akbar mah kana demo patisangnya tu makunru to itu ya naro angkam itu kala dihana ko tomabitin na palo matinro magay dena to katulu-tulu maja dega ga seta mule ganggu itu pure mabitir ya na pura mo mabitir ita dena ganggu seta ya nang kanipita pasti isyarat ya tu ampe to pandita ini sama kada isyarat ya hukum itu kuncinya dan itu rahasianya para ulama akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh